Anochewa ba me mo akwa ba me mo achen be da se wo hwe bedwama no pe yensem a ya boaboa no ne braso se me de to aso ma nsem no e do so de obetie bi ene se mpotemo abato ye bekoso no ena afutuo akọ ama wo mu edi ani mu kan ni nyina so wonche wo ho emfiri amanyo esem emu sanso ena afekwa be ya nkomu nyina hwe na wonkoto aba no se be ya satra ye ebeba na beto adwanse community upgrading garage projects no $200 million empanimfo e de yen hyehye de sese e free ase na National Road Safety Authority nso wo mo ne empanimfo a ededa esoma hodo ano no aka wo ho aboma wo mo eye nkyekere wei ene nsem ahodo bi enamde esomo se yen kase bo ya edi nkan enedai abusia kai se nam DSTV channel 280 Go TV channel 119 usia me a eya frame anoche wa ba ajwase wa fensam ni chemo no me de to so amount enchekwa na mpotemu abato ya yede kwa koyi mpanimfo a wonom ebesisi ya na assembly members no na ne nyina no ebekoso na no ena afutuo akọ ama mpanimfo a wo mu ejina ne nyina se wosrada mensi no assembly ahodo no wo mu tumi ne se yetoma wo mu a ombekọ akọbo na mensi assembly mra hyehye ene anamonto ahodo akoso na emom yenhwe hu ne se amanyon nsem sanse district level election no amanyon nsem ka ho nto obi ahwe won twere ho firi ho Piemo ewo brekuma Omanfo a womo ena ekogina ma omanfo ato omuso aba amakoye assembly members any unit committee members ibi ede ato Adom news nsentwofo anim se abra womo eya hobo ahwe se omanfo ebeto omuso aba no sese ayeden pa enam se amanfo a womo ede to omonim se omonkoto aba ma omo no womo ejisika ebimu nso ede ato omonim se womo hwe se omo de street light ahodo ebebobo empatemu a womo wono ansa no womo ato aba na mo we assembly member o be sombro no so obinya program ana okwa assembly betie omo no disem de akono ukodura what they demand first thing is lead bulb na brono no so yesum so offer latish no offer pole back we 100 cities the pole light mo so no light na ye 400 500 to 700 say am above 14 box am ton 600 Ghana cedis tam 14 obi am wo ma mehwe training college ni ebi nso a womo ne Adom news nsentwofo twetwe nkomo no wo kire se enka womo ehia aban no emoa senka womo ebenya akade ahodo bi na Badwam ewa namo a womo etu yemfiri hode enko my Ghana ne chechire ye emu sabe ya niam ahodo ye koso mpuntudwuma ebekoye nti no ena ewiase nyina sika krabia batan World Bank no wo mo aso Ghana asene na yase na wo mo aso ni nyina ye $200 million ena eja wode mampanimfo se community upgrade garage project no one fanship na mpanimfo chemu a wo mo nsa kan sika nti se adwumadi efrase community upgrading ye was shakwan say ebetimi aboa na nsuyira efa omanfo no eto atwa wode Ghana Accra Resilient and Integrated Development Project sika opepe ahanu no mu bi na eye ene wakotwa homamu a wo hyase ayi kwan atete monchimonka mu no wasisi street lights ede nsupa ama omanfo Francis Asenso boache eyoswafa wo hwedansi ene nyuma so wode sansemi etudwa I friend community upgrading ye be omu drains bebre ama omo kwan so no ebe ya ama omo any other essential amenities now are lifting the living conditions of the residents here no for better and so anything ebe no aloboshi ha consists of about 5 ministries $200 million. It involves a lot. So if baby resettlement action plan, you be independent baby akotra baby. Afe yanko kwan so jojo mu ensem emo National Road Safety Authority no edwumekwa ya pass one kwan so jojo ho nsem waboaboa esoma hodo mpanimfo ano ne bota nyina ne se woye nkyekere ma womo na womo atiase die nti e wo so won sore makasa na bronya brei ahyenkafo mu ne akwantufo wo mu no omunya abokere so na makwantempo ahodo so se bia nkwanhia eno so sa brei mu na Road Safety Authority ene esoma hodo mpanimfo eyenhyiamu nhyiamu yitrimopa ne se obebo ekwan so jojo ho dawuro ama asofo mpanimfo yi ate asese be ya obetimi so ede aye nkyerkyere na ama nkwanhia esi ewo ekwantempa wodo so no eswate ewo bronya bremu ene ebra yedi bronya awie Acting Director General with the National Road Safety Authority ano engineer David Osafo Adonten or the Sanchemu ene tudwa
akwanhyia no aye hu no epra ne owuo na eka hu no ya emfiri baabia se yen ya yesuban ne yeka yesuban a mene wo a ye kotena so dem de bia kwasi ada bia tie preaching nti ye nuan masofo ena de ani omo ahia ya cheche omo ase hia se so omo nso ade omo jimbi na omo nso education no aye ne kasakire na futuo no omo nso mo ayen no omo ni nipa nkasa na nti no no omo mo nka ye se ne be ya baby obia na mbia na road safety adwin hye de trim okotra kam se driver or ye pedestrian or ye passenger or timoto suo na road safety dwumadie no ana de ko Enwachi and Reverend Dr. Silver J.K. Fayosi. Ya wo yetwetwe for panyini eda Christian Council of Ghana no ekade to aso say a National Road Safety Authority edi asodie kese sei ato asofo mpanimfo so yi omo so behwe no watu ho anamompa. Churches, we pray discipline, we preach people becoming good citizens of their country. And so, as road safety has recognized that the churches have a key role, an important role to play. Ebusia yemfri ho ne yankonsem foforo emo Vice Chairman National Development Planning Commission no ye David Quay wo de adehwede mo den atomansin assembly hodo nyina ni mochiremu a on se no ya no mo ye brano no afi bia no mahwe mansini bia no anye bia no sika dodo se na motumi jeje dodo se na mo de bo mo ho bra empunjujuma be ne koso hwan ne se sika pa so ye hu de ode ye de ka na se district lead table no ne no opanye de afutu ama mansini assembly nyina se wo mo ani nkwa ho pa sanse wo omansini hu bra yi a abasobo esefata no wonsabeka Development Planning Commission womo epao 2022 District Lake Table womo report ewon kran no wodwumedie na ase no Vice Chair Emma Jumeko no David Quay editor Assembly sahodo anim se womo hwe se Lake Table a ebeba emonten no dudu a womo betoso no womo hwe omo sinto ene womo kanko na omo nya dwumaden se ne wono beko onanim. League Table has become more than a report. That symbolizes our commitment to transparency, accountability, and most importantly, the well-being of our citizens, particularly our children. I therefore call on all assemblies and other stakeholders to strengthen their commitment towards the use of the tool, effectively engage and communicate the findings to their various assembly members and citizens in our public hearings and town hall meetings, as their contributions are valuable for our collective development agenda. Odeni nsem atudwa ewiye no opening power no eneda local government service anu nana ato ata enso edi futu ma assemblies awodo ise womu hwe se sustainable development goals no womu betu hanamon se ne mpuntu ebeba omanmu a. This year's theme, generating evidence for addressing unequal access to services and development opportunities for children, underscores the importance of data-driven decision-making. It is a call to action, urging us to re-evaluate. Yenyina sansem yiso na bedwam so kasia mede somwo ne de nyina esimida asise ohweye FRDS TV channel 280 Go TV channel 119 Facebook on Adom TV extra wuhia me a eya frene anoche wa ba ajwasewa ye dan ye ho aba ne eba de obokra tampensempensemu online portal so nsem ebeto aso bedwam so ni enko bebia